I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. Bitch, I'm the after, you been the before. I've been the stallion, you been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been all my best ones. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced. And I do my dance and cancel the plans. Said, boo, don't be mad cause you had a chance. Yeah, said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright as I put a tan on it. Said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright as I put a tan on it. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. Leave a like! I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. Leave a like! Era Marcos Trinato, tudo dele pra fora. Voi la lui și gang de să vezi. Gata, trolling. Luke, moja lui. Gdje mu se reče bolanija? Momci, gremo like za to! Ena, dva. A se slišimo, Troll Gang? A dela Mike, momci? A se slišimo, kdo je spreman za stream, momci? Napišite mi v chat, kdo je spreman za stream. Ajde da vas vidim, kdo je spreman za naći stream, burazi moji. Kako grmi, momci? Kdo je spreman za naći stream, da šumo... Shit! Allah, prosim, kamero požgete, lepo prosim, produkcija, če ni bad. Res, če ni bad, da kamero sem požgete. Dobro jutro,
Folk, kje ste? Troll gang, kva ima, kako ste burazi moje? A se imate fajn, če se imate fajn, pa napišite srčko v chat, burazi moje, zakaj? Danes začnemo z mladim parčkom, ker včeraj nismo imeli cajta, smo jih danes dali na 19 pa 10 minut, da se zberemo, una punca Tija in Matevž, ker je una punca jokala, ker smo srečali, se vete, momci, a veš, v glavnem, danes jih damo skupaj in danes boste mogoče spet skupaj, seveda, če bomo videli, kakšna je situacija, lej, če je situacija čisto uničena, pol ni šans, pol jim ne moramo pomagati, brat, ampak jaz mislim, da lahko, Troll gang ljubezen ima to. Prej začnemo, moram pozdraviti top 5 najjačih motherfuckerjev, kje si Technoland, kje si Kopitar, kje si Bubblebeejan, kje si Klemen Čančari, kje si Z-Place, za moje top 5 buraze, najlepše, evo ga, imamo noge Green Teama, Fearless Sniper 1, Fearless Sniper, neprestrašen sniper, enka, je glika ratu, Green Team, dejte mu dobrodošlico, kje si Staš, kje si Mr. Andy, kje si Novaki, buraz moj, kje si Aljaž, Razgorša, kje si Candy 13Z, kje si Muffin, kje si Spirit, kje si Korps 29, kje si Mr. Jaka, Troll gang, a pa brat moj. Mixed muted. Ne, ni Mike muted, brat moj, takoj, ampak sem pogledal, če zamislil si, da je res. Vse to, da sem govoril za brez veze, brat, majke mi. Le, tako ti vam rekel, čisto iskreno, Z-Place, iskren bo bil. Za pol sekunde si me dobil, majke mi. Kje si Jasko? Kje si Q-Place? Kje si Troll gang, Green Team Troll gang, koma, kje si TL? Kje si Lot Allen? Kje si Savinčan, koliko vas je? Kje si Kim Jezeršek? Kje si Arum? Čakaj, aj to, Aurum, kdo je Aurum? Aj to je Iči, me zdaj slikcal da Iči, nisem dobro videl. Me zdaj zamenjala. Kje si Aaron, Kinner, kje si Jenks? Koliko je Green Teamu, a se ti zajebavaš, brat moj? Kje si Deliču? What the fuck? Z-Place, hvala ti, brat moj, z donacijo, hvala ti. Fearless Sniper, dobrodošel v Green Team. Z-Place, majke mi, za pol sekunde si me. Za pol sekunde si me, brat moj. Za pol sekunde, majke mi, ker sem videl Mike muted, bum, pogledam, a jaz imam tle, a veš, jaz imam tle. Čakaj, da vam probam pokazati. A se vidi? Ne. V glavnem ne vidi se. Le, v bistvu sliku vam bom, da vam pokažem, kom je sta setup, momci. Jaz imam tle takole. Le. Ne vem, če se bo videla, vidite. Veš? In tlele je od mikrofona gumbak. Lejte ga. Veš, od mikrofona gumbak. In le zdaj, če je na mute, je tako rdeč in prekrižan, če je na mute. A veš, tako imam jaz narejen. Tako da to je motherfucking goči, brat moj. Nič, danes je plan tak, imam že narejen plan za današnji stream. Giveaway za donatorje še ni bil, bo pa. Kontaktiral sem danes z Goblin. Zgleda, kaj je ta koronavirus, se je malo postopek malo zavlekel. Ker zdaj ne vejo, predvidevam, da ne vejo, kaj bo točno zdaj giveaway, ali ne vem kakšna je situacija. Jaz sem jih danes kontaktiral, tako da čakam Goblinu, da mi odpiše, verjete mi bo, ali mi bo danes odpisal, ali pa jutr, ko pridejo na šiht, ta glaven. Tako da bom pa definitivno, lej, ko prije prva stvar, prvi s tem delam, vem, da zamujam, zdaj že en dan zamujam, tako da bomo naredili. Koliko točno je Green Teamov, Staš, iskreno ti povem, ne vem, spomnim, ko se lahko pogleda. Kje si Azrica? Kva ima Azrica naša? Si v redu? Pozdrav za vse punce, ki ste gor. Šel sem love. Momci, gremo srčko, če je bajde 483 lajkov, majke mi, nismo ni začeli. Dobi se, nismo ni začeli, in skoraj 500 lajkov. Pa brat moj, pa Troll gang, ne jebe. Kje si Urban Mustafa, kva ima, brat moj, lepi, si dober? Poz, Troll gang, poz. Kje si Tilan, kje si Taj, kje si Marko, kje si Žiga, kje si Rok, kje si Sara, kje si Luborc, kje si Doman Kulman, kje si Vid Prosen, kje si Marko Hren, kje si Jan Ornik, kje si je Vita, pozdravljena Vita, kje si Žan Košir, kje si Nik. Lega tole, brat moj! Jaz bi rad njero sestro, tega dan malo testo.
Hvala za goblin pika si cifro. Kjera mu dala. Hvala za goblin pika si cifro, brat, dobu si eno goblin pika si cifro. Brat moj, hvala ti, tolo, brat, hvala ti. Give me 5. Eno, brat, salto, da se naredi, ko se dobro začne stream, majke mi, salto se dobro začne stream, da hype is real, momci. A ste spremni? Da se zdaj, kaj se dogaja, Ani reklama, evo je 500 lajkov. Imamo novo akcijo prani, računalniška oprema za fotra, za gamerja, za mami. Odpiram Discord, zdaj grem pogledat na Discordu, če sta parčka gor, mislim parčka, ne vem, če sta parčka, evo jih. Svaka jim čast. Okej. Jo, se slišimo? Alo? A se slišimo? Halo? Živijo. Jo, ej, Alja, Jaz. daj me sem desen klik na moje ime, pa add friend. Okej. Okej. Sem. Čakaj, evo ga, dobil sem. Kje je Matevž? Matevž? The fuck, kaj jih meče? Jo! Dober dan. Aha, tebe že imam. Aha, okej, tebe že imam. Čakaj, zdaj bomo... Čakaj, te pokličem na privat. Ano, privat. Evo ga, kličem na privat, da še dam. Okej. Evo ga, momci, delamo je že. Delamo, evo, joinam call, imamo, zdaj delam call. Alo? Ja. Okej, lahko kamero požgemo. Kamero. Ej, tatu se pri 30k, momci, tatu je pri 30 000 na Instagramu. Prihajamo do tam. Olej, naš Aljo! Kako si, Alja? Ne bom še pokazal kamere. Zakaj je moja kamera zelena? Aja, kaj govorim se... Alright, okej, to je hudo. Daj prižgi kamero, brat. Glejte našo Aljo, no! Naš sonček. Čakaj, jaz moram to svojo gadno faco skriti, takole, okej. Matevž, prižgi kamero. Da, kako so zdaj hudo naredili, stari, ja veš, kaj govoriš, neki je kvadratek, se pravi, zdaj boste dejansko videli, kaj govorim jaz, ta pa, ko govori Alja, kaj prej niste razlikovali po glasu, kaj vam je dosti podoben glas iz Palja. Kvaris. A nimamo, isti glas smo jaz ti. Ne. Kaj je zdaj to prebacilo, what the fuck? Še 1500 Instagram followerjev pa tatu, majke mi, koliko mi muri stari tatu dati, iskreno. Jaz imam tukaj. To je fake tatu. Ja, to je teh. Aja, okej. Majke mi, jaz sem še bil, majkura, shit! Dej, kam je zdaj šel Matevž? Glej, Alja, iskreno, Jaz. če Matevža ne bo, tako zrihtamo fanta, halo. Ej, Troll Gang, vsaka napiše srček. Glej ga Z-Playsa. Glej ga brata mojega. Sorry, Ana, moram se zahvaliti. Give me that goblin Give me number. that goblin number. Z-Plays, imate res svoj. Check stani, polecamo svoj da su žandari, dosadno je, al ne mogu vani, Troll Gang. sporo prolaze mi da. Aja, evo Matevža nazaj, okej, nazaj. Check stani, Matevža nazaj. polecamo svoj da su žandari, Ej, Ulika ste starejši od 18, majke mi bolani ste! Ulika ste starejši od 18, ste bolani! Nič ne pisat, čudaki eni. Z-Plays, hvala ti, brat moj, imam te rad, brat moj, nerealen si Z-Plays. Let's go, baby, srčko chat za Z-Playsa. Da ne bo sem zaljo. V glavnem. Kaj, Matevž, kva ti je, brat? Kolega, Adam, join the chat. Kje si? Osfero and Trollgang. Adam, korrekt moj. Trollgang. Bang, Kaleka nadaljuje. Kje me bo dale? Čakaj malo. stavljeva kao Prav nadaljeval je iz tem, kaj je Z-Plays večo, majke mi. Ne me jeba, da so izmenjeni. to je kakva vakanda. Adam, prav nadaljeval si komad o tem, kaj je Z-Plays snehu, majke mi. A je to na ključe? Pospero en Troll Gang, hashtag ostani doma, bang Troll Gang, momci gremo vsi, hashtag ostani doma, ker to moramo, a ne, Alja?
Realno, ali, realno, Vem, zdaj vem. moramo stati doma, a razumeš, zaradi korena vsega tega. Vem, da pogrešaš Matevža, ampak to bomo pol, to temo bomo obdali na pauzo. Mene se zanima, Matevž, prižgi kamero, brat. Zakaj? Moraš Ne. Matevž prižati kamero. Zato, ker tle v chatu je 500 folka, ki piše, da bi radi vse dali za Aljo. Ja, ok, naj dajo. Ne, zavajam se, daj prižgi kamero, brat. Ne, A? hvala ne. A ja, ne boš prižgal kamere. Ne, Zakaj ne? ne vem, sam ne. Dej no, Matevž, prosim. Ne. Ok, no, lej. Če ne noče prižgati kamere, ne bomo silno nobenega. Ziplays, hvala ti, Adavada, hvala ti. V glavnem, Alja, da mi nekaj razčistimo. Prva stvar, me zanima. Ali je to ta Matevž, ki smo se takrat pogovarjali, ki smo ga takrat iskali dan? Ja ali ne? Ja. A sonček moj! A čakaj, Matevž, daj povej mi, kako ste se videla spoznala, kako se jo poznata? Zume tebe. Iz Ome TV-a, čakaj, Da. koliko sta pa narazen? Koga je to ura popal? Jaz vas drugače ne obsojam. Ljubezen je velika stvar na več načinov, se lahko človek naveže na nekoga, razumeš? Ali je to samo preko Ome TV-a, ali je to samo preklica. Ljubezen je čudna stvar, vem. Da. Sploh pa pri puncah, Matevž, brat moj, punce so ful bolj navezane, razumeš? Jaz vem, Alija je tak sonček, ona je taka mehka dušica, hitro se naveže, razumeš? Ja, točno to. Še par streamov, pa bo pol bila brez duše, kakor vsi na streamu, razumeš? Vsi troll gangeri, ki so na streamu, ne vem, vsaj 10krat, pol kar zgubijo dušo, nima sploh več feelinga. By the way, imamo skoraj 600 lajkov, Allah en aplauz, ne vidva, pač sem v chatu, ker zdaj je resna tema za vaju dva. Allah en aplauz, ko čaj, momci, 600 lajkov, hvala vsem, ki ste lajk, ki ste prišli gor, troll gang, hvala še vsem za support, troll gang, imam vas rad. Hvala za donacijo, Slaviša, dobrodošel v troll gang, poz. Ok, Matevž, a ne prižgal kamere, no, ker tako je res bedno. Ne, vem. Daj no, a kaj, a nisi si naredil frizure ali neki? A? Saj si lep buraz, no. Šmeker si, brat. A? Ok. Ej, če kakšna tema ali pa kakšen odgovor, ki ga noče odgovoriti, ne rabite odgovoriti, prav, da ne bo pomote. Ok, Prav skončal. A? A ja, boš kar končal? Hec. A, ok. Daj povej, čvrču dam. V glavnem, daj povej, zakaj? Čakaj, zdaj ne vem, koga bi to vprašanje vprašal. Matevža bom vprašal. Matevž, zakaj se je Alija jokala un dan? Vsi pišejo kamera, Majki, vsi pišejo kamera. Troll gang, evo, a rečemo prosim, sta lajko prižgeš kamero, evo. Ne, 900. ne, Prav ne boš prižgal kamere. ne. Včeraj si prižgal. Ne, včeraj sem bil na Ome TV-a. Vse razlika. Danes si pa na Discordu, isto imaš opcijo za kamero tle. Ja, vem, sem ok. Ok, dobro, nima veze. Pozabil sem, ko zgleda, sem zaradi tega mi je mal. Ok, zakaj se je jokala, kje veš? Ne. A ti sploh ne veš tega? On ne ve tega. Mislim- Bil sem na streamu, pa vem, No, sem ja, ja, ja. rekla, da se... Aha, se pravi, ni bilo, da sta se skregala ali pa kaj. Ne, vse se sploh zaradi mene ni jokala, če še sama ni vedela, zakaj se je jokala. Ne, pa ne. Oho. Ti grem kazati. Matevž, ej. Ej, ne, to ne velja. To ne velja kaza. Zdaj pa tako, real talk, a vse zaradi Matevža. Če se bo ona rekla. Ja. Ja no, Matevž, pa če ona reče, kako Jaz ti si ve? rekla, da čakaj, da ti grem kazati. Ok, rej, stoj, da ti nekaj Sej so, ne, sej so bile, ej. Ej, lahko da ti je- Sej so bili še drugi razlogi, a ne, ampak Se strinjam, lahko da apa da iz jeze, ki je rekla ovo, jaz to čisto razumem. Ampak če ona zdaj reče, da se zaradi tebe jokala, je to pač končna varianta, predvidevam, da je tako. Ne, lahko da je ona iz jeze rekla, ne, nisi bil ti sem kao, da v bistvu, ampak te povej mi zakaj, ali a je to, lahko poveš. ne vem, pač... To sem že takrat na streamu razlagala, pač da ne vem, sem pač na jok nešla.
Ampak, a je to bilo kaj, varianta, pogovarjala sta se, vse je bilo cool, zabavala sta se, je pol prekinila in, a razumeš, kakšna emocija te je prevzela? Ne, pač ne vem, tako... Trollgang noče prižgati kamere, ne smem imati kamero, noče, jaz mislim, da prižge kamero, noče, nimam kaj, gremo like, momci, gremo do 700 lajkov, že, šele začeli smo, bato, šele začeli smo, Alija, Matevžu, šele začeli smo, brat. Sončka moja, halo, okej, veš kaj, moje delo je, veš kaj je moje delo v lifeu? Jaz sem se odločil, da moje delo je, da nasmem ljudi in da pokonektam ljubezen. To ta Ja. prva ti je že uspel. Ne, ni, ker Matevž, nimaš nasmejem ful malo tam ljudi, jaz nisem WhatsApp. smešen. Jaz sem zanimiv za gledati, nisem smešen. Smešen sem tako, ker sem glup, ampak nisem smešen s forami, ker ne znam jaz neki fore, ampak Ja, sem... ampak Okej, ne. content premaga, ali vse, v glavnem. Druga stvar je pa, kar mi bo uspela, prej mi bo to uspelo, kot pa prva stvar, je to, da, ej, chat! Dej, jaz ne umni, no, pizda, chat je glup, majke, koliko je glup chat, kjer je troli, majke mi, fuck, koliko so neresni. Druga stvar je pa, da connectam people, connectam, se pravi, ljubezen. Zdaj pa, povej mi, Matevž, nekaj. Kakšna se tebi zdi Alja, kot oseba? In vizualno, Okej, in karakterno. To me pa zanima. Ja, to tudi vse zanima. Jaz sprašujem, kar folk zanima. A ne? Ne, veš kaj? Šteknemo, prišel bo nazaj. 100% bomo šteknili nazaj. 100%. A grem lahko sam po kozarcu vode? Hvala. Ok, takoj se vrnem. Trollgang. Ne vem, probam olajšati. A veš, jaz, ko sem bil v njihovih letih stari, še vem, koliko je težko to povedati, punci, ovo, ono, vse, razumeš? Tukaj je pa pero, ko olajša zadeve, razumeš, stari moj. A veš, preskočimo ta najtežji del, razumeš, malih uno, da jim bo lažje. Zdaj ne vem, a je šel, kam je šel, Matevž? Kaj je nesramen, stari? Vem. Ej, To ste pa ti, Jana. a ti jaz nekaj povem. Zdaj, če ga ne bo nazaj. Jaz dam, a veš zakaj hočem, ker nočem biti na eni strani, nočem biti samo na tvoji strani, hočem biti na obeh straneh, razumeš? Cenam tebe, cenam njega. Dal mu bomo 5 minut cajta. Ali pa malo manj. 2-3 minute, kaj te gleda stream. Zdaj ne vem, a mu je šteknil, a bo prišel nazaj. Če ne prije nazaj, Sega Patchwick, the goat! Kdaj bo s meni ljubene najdo? Patchwick, the goat! Brat moj, kje si, kralju moj, hvala vam, momci, 100krat srca, kdaj boš meni ljubezen najdu? Čaki, brat, čaki, buraz. Prvo mi moraš povedati, koliko imaš let, razumeš, ker obstajajo renki, razumeš, zdaj moramo s tamalim zrihtati, a veš, tamalim je teže, razumeš, ker se oni spoznavajo to še, razumeš. Nam starejši, ne koliko si star, brat, če si star 19, 20, tam 22, 25, 27, karkoli, brat moj, vse bomo najdel, buraz, vse. Gremo eno po eno, razumeš, včeraj smo najdel Kopitarju. Znači, verjela pa ne, Alenka Trogarič in Kopitar se pogovarjate že celo noč. Pač nista sploh spala, razumeš? Kje se žiga Kordež, kva ima buraz moj. Peči, hvala ti, brat moj. Druga stvar, ful je fantov, ki bi pač ful naredil, da se družijo s tako punco. Veš kaj mislim? Po unmu streamu sem imel tako kar eni 19-letniki pisali na Instagram, ampak 19-letniki, to je malo prestaro. Ja. vem, ja. Ok, to blok, Trollgang, če ste starejši, please ne pisati. Lej, mlajši imajo za test, razumeš, mlajši, treba pokonektati mlajši, razumeš, in pol se oni pogovarjajo, in razumeš, pol pri 16, 17, už v en let se pogovarjajo, spoznavajo se in pol, a veš, koliko si stara? 14. Kdaj boš 15? Ti si kaj, ti greš zdaj preletnik? Ne, jaz sem zdaj fucking
8. razred. A me zdaj vaš? Čakaj, ti si toliko mlada. Ne. Ja, A ni 15 let prvi letnik? 15 let je prvi letnik. 15 let je ali 9. razred ali pa prvi letnik, ja. Jaz sem 14. Kako, a 9 je Jaz sem prvi bila, letnik? Se pravi, 9, če padeš, a si padla? ja, razred? odvisno, ja, A si ne, ti padla v odvisno, osnovno kdaj imaš šolo? rojstni, ne, odvisno, kdaj imaš rojsten dan. Jaz sem ga imela 11. marca. Sem bila 14. Čakaj, se moram reči, žensko, ti si 14 model, what the fuck model? Ja. Ne, momci, mislim, nelegalno je zame, definitivno se strinjam. Jaz bi bil čudak, razumeš, a pa fantje, ki so na streamu, da so starejši, da grejo takim puncam, razumeš. Sem 14 let stari, ne moram verjeti. Kdaj imaš rojsten dan? 11. marca. Jaz Sem imela. Jaz sploh več nimam feelinga. Jaz nimam feelinga. Oh, fuck. Jaz sploh več nimam feelinga. Sploh več nimam feelinga. Okej, ja, znači, tudi če si 17, je po mojem že malo prestaro. Ja, definitivno. Oh my god. Adam je doniral 3 evre. The love, connecting people. Hello.sonnet stink people pride predal slej, če ne pa tudi nelo kasnej. Rolga. Tako da imamo donacijo. Nunija, Adam nam je spustil Nunija. Idemo, drage! Gremo like 700 lajkov imamo. Halo! Mi smo šele začeli. Pa to grmi. Adam, the love, connecting people. Pride prej ali slej, če ne pa tudi zelo kasneje. Bang, trungle, tu si full dobro napisal, Adam, majke mi. Ljubezen lahko prije ali pri 15, ali pri 30, ali pri 40. Razumeš? Veš, ko pravijo, nekdo, ki je star, ne vem, 20 let, primer. Lahko da se tvoja ljubezen sploh ni še rodila. Kaj pa to? To je scary. A veš, verjamete, če on 40, ona pol 20, in se pol. Tak. V glavnem, jaz mislim iskreno, zdaj bom probal biti kruto iskren na tebe. Jaz mislim, da Matevž ni zate. Jaz mislim, da ti moraš iti naprej. Tudi jaz tako mislim, jaz bi rada, Čak se malo sekunda, imamo donacijo. Jaz bi rad videl sestro, Se opravičujem. da malo Alja, testo. se opravičujem. 16 sem ti samo najdi. Hočem biti čim bolj spoštljiv do tebe, da te ne prekinem, ampak moram te, Patrick the Goat, brat moj, hvala ti za Gamify, brat moj, daj eno šamarčino, Patricku, če lahko ti tako daš eno šamarčino, tako sem zamahen, če lahko, ali ne, a? Eno šamarčino, eno, tako je, to, svaka, kjer šamar, kjer... Ne, Sem da preberem, 16 sem, ti sem čakaj, Patrick je 16 star, brat moj, Patrick je 16 star, pa ti si pol idealen za našo kandidatkinjo. Patrick, prid noter na Discord, ko imaš Discord? Patrick, daj prid na, sem sekunda, Alja, še enkrat se ti opravičujem, hočem biti spoštljiv. ja, ne, A veš, Ne, si v redu, si v nočem da te... Ej, Patrick, prid v sobo ena, pa če me nisi dal pod frende, me dodaj pod frende. A razumeš, brat? Gerrit? En je hotel napisati, ne, videli smo vsi to! Pakšu en, hotel je napisati nickname, Patrick, Majkim, lega, to je ta model, meni se zdi. A je to on? Oh, fuck. Daj me... Čakaj, napiš na stream, v chat, napiš kako ti je ime. Napiš v chat kako ti je ime, brat. V chat, Patrick, napiš v chat kako ti je ime na Discordu. Pa dodaj me pod frende. Dodaj me pod frende. Ok, povej, kaj si hotela povedati. V glavnem, Patricka bomo ja. dodali, ja. Pol. ok. Ja, v bistvu, iskreno bi bila jaz sam z Matevžem rada frendica, nič več. Ej, to je dobro. Valjda. Ja, ker, ja, A veš kaj? Ne, če ne daje tazga interesa,
pač ne daje tazga interesa in je brez veze karkoli, razumeš? Vem. In imaš ljudi, ki bojo dali interes in vse, razumeš? In jaz recimo, da imam hčerko, jaz definitivno ne bi hotel, da ima moja hčerka fanta tazga, razumeš? Pač, če ne daje interesa, pač. Ampak ni on kriv, da ne bo pomote, ni on kriv, on je še zmeraj, jaz svaka čas šalavt za Matevža, ni on kriv, mogoče pač ne sede, to je to, razumeš? Mark je doniral, Ja, ne vem. reč Alija, poznam Mark, torej mene, pa jaz sem njen bratranc. Mark, brat moj, družinski. Ok, Mark je v glavnem doniral, tvoj bratranc. In Mark je recimo zelo dobra opcija, on bo potrdil, razumeš, kot del familije, on potrdi, a je fant zate ali ni, a razumeš. Mark, ne vem, napiši v chat. Ne vem, pač, iskreno bi bila sama rada frendica z njim, ampak actually, me je v bistvu presenetil, ker v bistvu, ko je videl stream, jaz sem mislila, da me bo pač takoj blokiral, pa da me bo začel ignorirati, pa me ni, kar spoštujem, ker, ja. A veš, da drugače, jaz bom povedal eno skrivnost, kaj imamo mi fanti. Okay. Ženska bolj te odbija, pač govorimo, To vem. pa ne govorim pol, ko si s punco, enkrat, ko si že s punco, je pol cool, pol vse pač a veš, ne rabite odbijati, ne rabite. Ja, ampak bolj, ko te odbija, bolj Ja. vas privlači. Ja, to Ja. je meni mami razlagala, pa moj oči. Pozdrav mami, definitivno mami ve, mami je pametna, majke mi. Branti, a razumeš, jaz sem tle kot star, stari, jaz se učim zdaj, kako, a razumeš, tako da se ne sekeri. Tvoj Instagram je lika na sceni panike, a ne? Folk piše Instagram v chat, sceni panike. Ne, ni panike, Ja, sej zdaj mi spet veliko Zdaj folk ti tako piše. piše, ja, Čeprav vale. od 800 ljudi. tvojega streama sem dobila 120 followerjev, hvala. Evo ga, Alija.Kampel, pejte jo followat, no. Ne, Alija Kampel, vse skupaj. A ja, en piše pika, Brez pike. pa je naredil fake. Ne. Alija Kampel, ok, Kampel. Alija Kampel. Ne, Čakaj, da si vidim, kaj je zdaj s Patrickom. Patrick. Evo ga, Patrick. Po mojem, da je to ta Patrick. Gremo probat. Jaz upam, da je ta. Jaz ga bom dodal noter, pa bomo videli, kaj bo. Lej, Pets... Ne, Ok, evo ga, dodam ga. Ej, najdel bomo enega, da se pogovarja z njim, razumeš? Za pogovor je za pogovor, razumeš? Zdaj upam, da je to... Jo, Kva ima? pa kva ima, pa nič. Kako jaz sem... Malo živčen, stari, jo. Brat, ne sekeri se sploh. Imel v glavi, da si troll ganger. In čim si valjda. troll ganger life upravlja. V glavi se veš, kaj me zanima, brat. Prosim, Kako jaz vem, da si ti ta prav? gledaj sebi ti še donira, če ima kako Ne, v chat napiš. Ja, to zdaj je, to sem hotel. Kje si Nastja, Gorjanc, koma? Ko si Nastja? Ja, majki mi Zdaj bratranci piše. Ok, Patrick, ok, cool, ok, Patrick je to, imamo. A kaj ti bratranc piše? Evo ga, zdaj bomo mi, da bratranc vidi, da bomo mi, znači, zrihtali Ali, ta pravega fanta, ki jo bo cenil in ki jo bo spoštoval cel life, a razumeš? Hacked Pike je doniral, moji kolegi čakam v sobi eno dedejk, čakaj proti moje varlo, pa čakaj malo, počasi, brat, no počasi, še začel smo, ne, Trollgang, gled, 800 lajkov imamo že. Gremo do Jurčka, momci, vsi novi, ki ste prišli gor, stisnite like, jaz mislim, da je 200 folka, ni stisnite like, tako da če zdaj stisnite vsi, bomo Jurčka dobili tako na hiter. Kamero, brat moj, požgi, upam, da imaš kamero, ne mi reči, da imaš. Imam kamero, samo je malo zaničen, gledaj. Ja, ne, Jaz sem ja, ti pet, Pero, ja. vidim. Ja, ne, sem mislil, da greš sam. Jaz sem tebe vidim, ga. Vem. Samo ono. Ja. Evo. Lega vrata, no! Ej, Lega vrat moj, no! Lega vrata, neko gleda Alija, no! Ali zanimivo? Kje si? Mogoče jaz sem tebe vidim. Kaj so mene? Patrika ne. Klika na mene, da vidiš vse tri, tebe in mene, in sebe in njega i... Top strop ima, ha? Patrick, ha? Kaj Ja. praviš?
Top strop grmi, majke mi, top strop zdaj trenda v troll gangu. Pa ja. A veš, da vse? Ne, Kako ne, klikneš na... Pa dvakrat klikni na A si na nekaj. telefonu ti? Ali na kompu? ja, Na telefonu? na fonu. Pol ne vem, kako to gre. Daj, probi klikniti dvakrat na mojo sliko. Pa se mi poveča. Mislim, Da dobro, pa lej, vsak če ga ne vidi. vidiš, ne veš, v glavu jaz ti ga lahko pišem, luškan fant, šmeker, ima stil, fura eno belo jobco, ki gor piše Elise, pa tako varianta, znak od nek Kolumbija scena, nek sunset varianta, a je to sunset, buraz, je. Frizuro ima varianta, veš, ki je zdaj v modi, tako zurka, veš, kaj je dol, tako A veš, fuckboy. Fuckboy. Nimam frizera. Ja, v karanteni, znači grmi. V glavnem, šmeks. Dej povej mi, čakaj, tebe ime je Patrik, brat. Patrik. Ja. Ok, nickname ti je Patrick, kao Patrick, po angliško. Pa ja. Ja, ful jako, veš, ima smisel. Dej povej mi, Patrik, neki. A misliš, da bi pasale tetovaže, ko na fila 18, da se začne tetovirati? Pa ja, to je kar lepo, pač preveč naj ne bom, ampak Lega, brata mojega, no! malo je lahko, a? Kva ti me gledi, buraz moj, zakaj ne na telefon prižgi kamero? Ok, lahko. Jaz mislim, da je bo. nazaj. Aj, prid tako Pridem. nazaj. Zdaj bomo zrihtali. Ej, Alja, Pero bo zrihtu, da imaš ti čez celo karanteno se dopisovati s fantom, kakšen, kad ti je zabavano ono, da nimaš slabe volje, a prav? Sem ne smeš biti užaljena, a prav? Ker ne more videti ženske, ki so užaljene, majke mi. Zrihtali bomo to, znači, da ni ženske, da je užaljena, razumeš? Ena ženska, če je na streamu užaljena, če je dosadno, ne sme biti, majke mi, ne sme trollgang biti, ker jaz tukaj pol ne izpolnim, razumeš, ne izpolnim joba. Ja, čeprav mi je pa pisala ena punca in Ok. me je pa v bistvu ful pomirila, pa mi tako dala kar dobro na fotenco za naprej, I guess. Pač mi je govorila o svojemu problemu, kaj je imela nekaj podobnega in mi je bilo ful. Da Pač, zdaj- če da se- slučajno da- gleda da- kaj stream, če- hej, Kaj pa če ste se preveč dobro navezali, če veš, kaj mislim? s kom? Ok, ne več. V glavnem, buraz moj, koliko se te pa zdaj dobro vidi. Boljše, Ja, iz kje si, brat? pa z Maribora. Maribora, čakaj, iz kje si, Alja? Z Ljubljane. Ti si iz Pa to Ljubljane? gre. Kje iz to Ljubljane gre, to si, gre. Alja? Zalog, laže. Aha, ok. Aha. A ja, čakaj malo, aha, ne vem. Jaz zdaj ne vem, zakaj sem jaz mislil, da si ti ful nekaj daleč, varianta preko luže. Vandla vzem, kaj meni folk piše vandla vzem, kaj meni vandl? Vandla vzem. Vandla vzem, what the fuck, kaj bi vandla pomeni? V glavnem, Maribor, Ljubljana, ta bo težka, ampak, kakor sem rekel, razumeš, pogovarjate se en let, da se spoznata, razumeš, nikoli se ne ve. Zamisel si to, čez en let, troll ganga, razumeš. Kaj mi pišete vandla? V sobi vzem, a ja vandal, ok, zakaj njega vsi spema, what the fuck? Ok, bomo vzel, čakaj. Prvo, bom enega po enega prenašal, razumeš, da se spoznavajo. A razumeš, ker ne more, a veš, ne more ni ona, Alja bo pač videla, kjer je najbolj... Alja, verjameš v energijo? I guess. Varianta, ki se z nekom čisto pokonektana, znači začutiš to, a ne? Ja. Jaz bom enega po enega fanta metu noter in ti boš itak od vseh vedela Instagram in pa boš pač na privat se boš imela prav. Na moje sem, da jaz spoznam. A prav? Dobro. Brat, daj povej mi, kaj igraš. Kaj jaz igram? Ja. Pa GTA, pa take. pa Lega, take. brata mojega, gita, man. A ti igraš kaj, Alja? Ne. A te zanima kaj, da bi vprašal Aljo zdaj kaj tle? Ja, Instagram, ne. To je tako veš, Alja. to veš zdaj že cel stream. A ja, čakaj, Ja. Alja Kampler. Kaj? Alja Kampel, brat moj, že zdaj ti njo do tega, prav, že zdaj da nam slučajno pa pozabil, ker nočem do tega prije. Bomo vandla dal noter.
Kaj imaš to zraven? Ja, to je mikrofon, jaz sem mislil volan. Ja, mikrofon. Alja, kaj bi ti vprašala njega? Zdaj ima šanso. Kjer letnik je? Pač. Zdaj grem z drugega. Aha. Aha, čakaj, koliko si star? 16? Jo. A sem ti rekel, Alja, da je 15 let prvi letnik? Majke je prosenil. Kaj vem? Ja, ampak to je odvisno, kdaj imaš rojstni dan. Ne. 15 let prvi letnik. Ne. Ja, ali pa 9. razred, če imaš še januarja rojsten dan. A pa če padeš razred. Ja, okej, to je Ali drugo. ko mi vemo, da nisi padla razred? Pokaj nas sprašvala. Za vas. Ki ga ne najdem. Zdaj bavam se, nama, da ga zdaj prispričevala iskat. Ej, na kjero šolo bo šla? Srednjo? Jaz ne vem. Ne vem veš. še. Nekaj sem razmišljala o kakšni medijski ali pa Medijska negovi v... računalniški. Aha, medijska pa v taki. Mariboru, medijska imate Maribora, ne? A veš, že je povezava neka, razumeš? Koliko imaš, a živeš v bajti ali v stanovanju? Pač varianta, da je daš rent free sobo. V bajti živi rent free soba. Pač realno v life to zmaga, I'm just saying. Medijska propad. Ej, v medijski si pa razmišljal, a? Kaj te pa veseli v life-u? Ja, ne vem pač. Actually, za neke te programersko, no. Pač neke take. Kaj pa tebe veseli v life-u, brat? Mene? Ja. Mene je ljubezen poganja. Malega brata mojega, no! Kva pa šmeker. Le, Anja se bo stopila, alo, brat, počasi. Ej, imamo 877 lajkov, gremo zdaj do 900. Trollgang, vsi razvali traj, gremo do 1000 lajkov na brzaka, en plus, počet za vse vas. Hack Pike, Vandal Power, čakaj, ko ste navalili na Vandala, čo, bomo, brat, ne. Ne me Vandal doda na Discordu med prijatelji, ker jaz ne moram nobenega dodati, ker bom zablokiran. Ej, a daj povejte mi, kaj te nervira pri fantu in kaj tebe nervira pri punci? Pa punca nema prednost. Ali da on začne? Lahko on začne. Ok, ajde. Brat, kaj tebe nervira pri punci? Ziher je ena stvar, kar res ne moš prenesti pri ženskah. Sovražim, mislim, ne maram, ko se punca afna. Čakaj, kako misliš afna kot varianta? In da poznaš žonglirati, a tako afna varianta kaj, da pije? Ne, da se ven meče. A, da se ven meče ta prva varianta. Ok, cool. Kaj pa te pri fantih? A znaš drugače dobro žonglirati, pač vem, side vprašanje. Jaz ne. Ok, dobro, zdaj, če veš na afna se, brat, me direkt zate. Ok, naprej. Mene pa, ko so preveč vsiljivi. To nisem jaz. Čakaj mal, kjeri punci to paše, jaz ne vem, obstaja to. Lega brata mojega, kdo nam je prišel na stream, momci? Shoutout za Didija. Vuzub. Double D, brat moj. Shoutout za donation družino. Pozdrav za oba, ki gledata zdaj stream. Double D, let's go baby, hvala ti brat moj za Gamify, imam te rad buraz. What's up, my boy? Ej, Alja, to da je ti preveč vsiljiv, to je... Mislim, to ne da te mot, to je pač, to je narobe, to ne sme biti sploh. To kad bi rekel, kaj te mot pri tipih, ja, da me tepe. Pač, a razumeš, tip, ko udar žensko je, pač jadan. Veš kaj mislim, pač to ni sploh da te mot, to je nekaj, kar ne bi smelo sploh biti. Ali je to normalno? Ja, ali pa da te zajebavajo za brez veze. Ok, veš, to je že pa razumljivo, ampak doskrat se v ljubezni zgodi, jaz mislim, da se bo strinjal Patrik z mano, da zajebavaš punco, ker ti je všeč. Jaz recimo, razumeš, jaz svojo punco zajebavam variante, ker mi je všeč in jo zajebavam, jaz tako izkazujem. Ja, ampak pač ne tako, ampak ne vem, da te zajebavajo, ne vem, iz kakšnih problemov, ki imaš, ne vem, z družino ali pa kaj takšnega. Dobro, to je ok, to je že žaljenje varianta. Zdaj, če oni, veš,
recimo jaz osebno, jaz sem tak človek, jaz ljudi, ki jih imam rad, ali prijatelje, Ja. ali karkoli, razumeš, jaz izkažem ljubezen prek zajebanci, jaz jih hecam, ampak ne zdaj, da jih žalim varianta, razumeš, imaš ovo, ono, haha, razumeš. To se strinjam, ja. To se strinjam. Posi, tako, kaj pa varianta, če te zajebava varianta, ne vem, tako, da te malo izziva, veš kaj mislim? Ne, to pa ne. Aha, pa ni bad. Cool. Buraz, kaj pa praviš, kaj se ti zdi, Alja, tako? Pa lepa, fina, fajna. Vse. Pa taka mirna, a veš, varianta, a veš, ni vicej, da ne gunca afne, ali kakor ti praviš. Afne ne gunca, tako da jaz mislim, da je taka kar skulirana, a veš. S tem, da je še ful mlada, veš kaj mislim, ko bo starejša, bo še bolj skulirana. To je to, spoznala sta se, a si jo dodal na Facebook, na Instagram? Kako ima Alja, kako? Alja Kampel. Kampel. Gremo na drugega. Fanta. Evo, ga, Alja Kampel, sprem ga, Alja, ne pozabiti. Ko imaš ti, bratma, na Instagramu, da ve, koga? Polc_Patrik. Polc_Patrik, to je to. Zapiš si na omaro, magar, ali pa neki, ne vem. Ajde, Bura, se čujemo. Ajde. Ok, gremo naprej. Nov je Vandal, evo ga, Vandal, ajde, gremo ga dati. Vandal je gor. Ajde, imamo drugega fanta. A te kaj je strah, ali? Ne. A te kaj trema? Skril sem zaslon, da vidimo. Bog, zakaj ne morejo dojeti? No, zdaj me ful folka kliče na ono. Aja, dobro, itak, namerno da hoče, da uničijo. Jo, brat! Dobro, to je bilo hiter. Vandal se je javil in je tako dal papir gor in rekel, ne upam govoriti in je skril in je ugasnil. Gremo, momci, like! 930 lajkov že! Subscribe to Bilko TV, Pero Martić, leger, Pero... Wow, nice. Ni Vandal is out. Ni resen. Next! Kaj gremo next? Model mi je v šesa prebil. Ne, tudi. Kjer kraj. Kjer čudak. Naprej! Ajde, čakaj, do me dodal. Pejte uni, ki so. Pejte koliko je pa... O, fuck, Alja. Koliko je pa folka. Koliko je pa folka, Alja. Zakaj se Mateoš več ne vrne? Zakaj? Ti Ja, ne vem, jaz to tebe sprašujem. Ja, pač ne vem, bi dejansko rada videla. Mega brata mojega! Keke! Keke, buraz moj! Keke sind Tam smo vsi trije. Keke, izinda! Dan smo vsi trije! Pozdrav vse tri! Keke! Dada! Pa dada lady! A pa znaš? Ja, tikar. Nipke ta čem znaš. Evo, spusti, Keke je spustil Nipke tam. Pejti kar Ajmo, next! Trollgang, kjer ga dam. Čakaj, veš kaj, ful je nafilan. Alja, presežem, ško imaš nafilan? Oh my god. Oh my god. Trollgang, glej, preberite si vsa imena tle, napišite mi, koga da damo gor. Ja, pa upam, da so vsi mladoletni, I guess. Ja, valjda da so, alo, ne bo se pokazal, da je starejši kot je. Ja, ne vem, no, meni so pisali.
Fuck, zdaj ne vem, kdo je resen. Dej unka je resen, kaj bi šel, ne gre v sobo 6. Ja, takole bom kdo je najhitrejši, pa najbolj resen. Takole, ker sem 2 se lahko prijavta. A pa v sobo 6, ja, v sobo 6. Takole bomo videli, kdo je resen. Mare pa Binko. Ne bom Binko, ker predvidevam, da je Binko spet en troll, ker folk trolla na polno, tako da ne bomo Binko te dal noter. Ker ta Binko, kdorkoli je, folk trolla. Jaz bomo dal Mareta. Op, evo ga, Luka Slovnik. O, Luka! Oh, ne! What the fuck? Ne! Ponesed sem Ok, omerzaj, sorry. We are back. Sorry, ponesed sem jaz kliknul. A poznaš Lukata? Ja, Luka, to je moj friend. Mogoče ne bo več, če mi se je prijavil na to. Ne, v redu je. A? Ne bom Binko takaj troll, 100%. Jaz trabam resne, momci, resne nabom. Ej, brat, jaz se zabavam. A pa kje si, bura? Čakaj, a ste vi isti letnik? Kaj? A ste vi isti letnik? On je 1 leto mlajši. Aha. A ne Luka. Kaj? Luka je šmeks. Luka bo čez 5 let šmekr da glava boli majke mi. Mojega brata mojega, kva dogaja? Seveda. Ja, se vi poznata v živo ali tako prek online? Ja. V živo. A res? V živo. Luka, kaj ti praviš za Matevža? Matevža. Maj, ko jebe njega. What the fuck? Ko smo si vidno pisali, se nisi tako obnašal, a ne? Pa znam, ali lej, ti si norela za njemu, kaj ne ti rečem. Lega, bre! Kjer kraj? Ženska se jokala zaradi njega, daj ne zabavi. Lega! Kjer kraj samo? Brat moj, ej, Sara, hvala za subscribe, KK, brat moj, hvala ti ful, hvala vam majke mi za support, KK, DD, lady, pozdrav za vse 3. Ej, roke si perte. Dej, Buraz, čakaj, ko je tebi ime? Luka? Luka, kralju moj skisti? Blizu njega. Lega, brata mojega, zip, lejsa, Buraz moj. Luka follows Fortnite. Zip, lejs. Luka who loves Fortnite. A imaš še Fortnite, brat? Največ, igral sem. Kje si, brat? Luka, razočaran, jaz si to Oh my lahko god, govorim v imenu Bumblebee Jan. Momci, Bumblebee Jan z 20 Buraz moj. Top motherfucker je med nami, ljudje. Gremo vsi, Bumblebee Jan, pa srčko v chat, pospemite, Burazi moji. Čakaj, se naredim story, lepo prosim. Ej, a se lahko jaz tako takoj vrnem, pač sam neki, da grem. Direkt se da naredim story, prvo ti 5. Ja, mi dva se zdaj v sobi 1, ne, ali? Ne, mi smo na privat. Aha, okej, Zakaj? Ne, zaradi tega, ker moram iti nekaj na fono, ker mi nekdo piše. A ja, ti, ki boš šla ven, če boš šla ven, primer, če te vrže, imaš une krogce ob levi strani. In če klikneš, piše ti tam pero, verjeten, moraš najti. Ok, takoj prijem, 5 minut. Ok. Največ. Ajde. Ok, adijo. Special thanks za mojega brata Bumblebee Jana, letega momci, top motherfucker je med nami, kje si, brat moj ti, Bumblebee Jan, let's go baby, srčka v chat za mojega brata, 971 lajkov, gremo do Jurčka, šele začeli smo, Bumblebee Jan, Buraz moj, let's go baby, hvala ti Buraz moj, hvala ti support Bumblebee Jan, hvala ti brat moj. Special thanks! Smeks, mali jebač, umoč ga vsako drugo uro, jebeš mi se. Majki mi da je šmeks, brat. Kje si, brat moj, kva ma? Ko si, brat? Čak sem da to objavim. Bombo. Hvala ti, brat moj. Special thanks! Smeks, mali jebač, umoč ga vsako drugo uro, jebeš mi se. Majki mi da je šmeks, brat.
Kje si, brat moj? Kva ima? Ko si, brat? Čak sem da to objavim. Bumble.